All India Radio Imphal medium wave meters athum somli point khat kilohertz agyat samgyalani le FM megahertz zale thum point nga pan hongki puangkhya paite program hi tuni in Thuthak Lakkhawm Simna le Rayburn PYF khoer te apan Phatna Lapawl ngai nai nei ding tuinamasa in Rayburn PYF khoer te kipan tang ton in belam lau chila ngai ding All India Radio Imphal Thuthak Lakkhawm Simtu Joyce Nianglunching Meghalaya Sarkarin COVID-19 positive case punluat na ziakin sepat nila sepnon ni nini sung silong gampum pi lockdown puang zanin ni khatsunga positive case somli le sagi Ngaihkhiakna active case zani somthum le guk phain avekin mi sang zani samgelinga pha case somli le sagi Ngaihkhiak thakte BSF personnel somthum le minau tang som le sagi Greenwood Resort Guwahati akiten na ho mi gyan mon mo te telhi Meghalaya tulelin BSF personnel mi case za som nga lekwa omnel Chief Minister Conrad ke sangmain lockdown nini sunga management community le COVID community in awareness le disinfectant na naktaka sim ding hingen asama Guwahati Kopi wapin Kamrup Metro District Azulani som lekwani taglam dal sagi tan kal khat sung lockdown hun bela pinom sarkar pisa le private office te khakinam grocery stationery le personal hygienic vanjwang na tebel jingda kwa ki pan ni taglam dagli tan hon hiding theile ante ine na jok jong phalia asama ni tengin na pun be a zankia in case thak zanga som thum lenga Guwahati chawa zaline sompa Health Minister Himanta Biswa Sharma in Damlo Temi Zanga Somsagi Lagiat Zana Pot Sakhi Ungen Tripura Khowai
district agartala covid-19 na si ani na dingin kumsom sagili ni mi khat si be tulerin covid-19 case sang khat zakwa som thum le ni oma et koldam sang khat thum som sagile ni le et kollel mi zanga som li le khatom Nagaland na twen sang ami nga covid-19 ve thei khiak be hiya twen sang covid-19 care center damlo mi kwa ten dam na nga ta active case dali som thum le nga to simin mi jasagi som li le gyat phata ami jathum le som le thumte et koldam hita Arunachal Pradesh Longling District Security Forces ten NSCIM Kedar Guk Kablum Assam Rifle le Arunachal Pradesh Police ki polkhoma Nginu Village Wakak Circle Kim Lakdapina neya omahi Assam Rifles Jawan Khatliam AK Rifles li hand grenade ni Asar Rifles le IEDs Kablum tiapan amu khiakinam Asama Vuanak Zuk Manin Lui Pite Lawai Chemte na khengin luang District somni sungami noi gokwalte tuilian intum relief kema sangyat valkibua misi somlani lilani phata Dhemaji le barpeta akhok diak namunte ahi SDRF le NDRF team in panpina le Ngaihkhiakna panlalel Meghalaya coronavirus kilo na ding dal na panlang na ziakin police outpost ni khak zwalinam Meghalaya police supervision to Gabriel Angrai in Nongmen Song Police Outpost Silong Munpen Kilo Son The Namun Hia The Ziaka Khagle East Jainte Hills District Saipung Police Outpost Zong Sintom Nia Constable Positive Hi Lam The Ahi Pheta Khaka Hin Gen Outpost Ni Te Hoitaka Ha Siang Ahi Ma Hon Hilo Pot Ding Mizoram lockdown kha kolbe inom in nek tak puagari state sung kom to te phalhi din zanin thu so amta niting poimo po hilau gari table phalhinai lo Mizoram sarkarin kaltamlo paita jin lingom ji zena earthquake observatory center tam sem koi ding le panpina pedin phwal pingen Union Ministry of Mines Trahat Joshi kyanga lai thona Chief Minister Zoram thanga in seismologist le geophysics state ali tangle adin monsui dia hon solding in phwal pingen apaita jun somni le khata ki pan din ling som nga ve jakin champhai district nak takin sukha hi Prime Minister Narendra Modi in COVID-19 din mun ekking na tunin nein pipi pun khom namun tia sian thona khotanga kithunon na zui poimo hi dan gen Review meeting a Union Home Minister Amit Shah, Union Health Minister Dr. Harshvardhan, Member Niti Ayog, Cabinet Secretary Bana, Senior Officer Dangte Zongki Heluhi. Madhya Pradesh Pathianni ting lockdown hizelding. AIR Tansil Lakkhawm to inhon tutut danin market office le establishment ting ki khakvek dinga bongnoi zwang na damdoi zwang na le damdoi in le emergency services bel khakiloading. Akulo wa mite vakyak ti zong phal hiloding dan ki bol zuilo mite section za somgya lagyan noya go na pya khiding ti official thu so ahi Dakar som ni le li sungin Madhya Pradesh ake thak zanga som li le li simin COVID-19 ke sang som le sagi zani le khat oma asi zaguk som ni le li pha active containment zone sang khat zanga le som le gyat et koldam sang som le ni zaguk som sagi le kwa phata Tuni Holnia Tamil Nadu mitam kipun khom ding de lo 9 state pompi lockdown poaninam Tamil Nadu positive case sang thum zakwa songok lenga zan taninam huchikalaka Tamil Nadu Chief Minister Edapadi Palaniswamy in Irana pananga beng mitang misom lipi ki vete vaidon nanai din External Affairs Ministry son tu khani khatin Indian Naval Ship INS Jalaswa in nga beng mi zagu som lile khatte dam taka igam tutki hiwa bidang som level te long akitak lo zakin no se tamlai hi to External Affairs Minister Dr. Jai Shankar alai thonna gen hi National Investigation Agency NIA in Kerala gold smuggling case ango pipen Shopna Prabhu Suresh le apan pi Sandip Nair Zani Taglamin Bengaluru Martin Amo. Tunin Cochin NIA office at in Sakidingo. Apaita lining at Thiruvananthapuram International Airport Gol Kezisom Tum Danka Cross Homlinga Manding Custom Department in Amatahi. Sintom Nien Sarit Kumar
Samna Suresh le Saidip Ner Tunga Unlawful Activities Prevention Act Noya FIR Register Home Hiu Samna to Space Park Kerala State Information Technology Infrastructure Limited IT Department Noya same ahi Megastar Amitabh Bachchan le Atapa Abhishek Bachchan COVID-19 positive in Mumbai Hospital admit inamu tweet tungton in Abhishek in apale ama Nengkha symptom ne je kwa pe na pataw loading in thei sakin ngen Amitabh kumsom guklesagi Amitabh kumsom sagi lesagi upahia Abhishek kumsom lilia upahi tweet tungton in Amitabh in nisom paita akipolpi khak pe umate ki test din ngena tua the dal phatin dampa dinga de sang na thu tung zung zung hi Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan le Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar in Thumsak Maharashtra Assembly Opposition Leader Devendra Fadnavis in Zonghongdam siang pan dinga de sak thogen Niti Ayog Satal Innovation Mission in School now pangti adin ATL app Development Model Pan Hi ATL app tun online course hiya aman be leng ahi project gok bear best learning modules le online mentoring session hiya hangnoten India pau tuamin mobile apps in atalen teu phawlak theding hi tote bana AIM app development course dong hi Niti Ayog Chief Executive Officer Amit Khan in COVID-19 pandemic in nak takin hin nanong kai saka hol banzat na kiain niting hin na hon panti thei swakta hi Prime Minister in Technologies data Atmanir Bharat Pading gamite hon na hasut den dan genin hangnote tunia sinwa tunong chia technology leader ahong hi theina dingwa kisin ahun ma ahi dan jong Mr. Khan in genbe Program Huna Mission Director Atal Innovation Mission R Ramanan in Yai Atmanir Bharat App Innovation Challenge Pathiakin Oma School Naupang University le Industry Level Akibang Fekin Lunglut Saki Gamsunga Atal Tinkering Lab Tia Sinwam Be le Naupang The Patwam Pi Pianong Ding Ahi Gamkhata School Level Asin le Khan Pi Tham App Omlian Penzong Ahi hi Zantan in Vande Bharat Mission Noya Gamdang Sharjah Bahrain Muscat Dubai Kuala Lumpur Kiev New York Toronto Chicago San Francisco New York London Singapore Manila le Doha panin igami sanga jasagi somli le gokte India Hongkong ki taw hi tunia dinga Thuthak Lakkhawm Simhiak the hi teng ahi Pinabana Rayburn PYF Choir te ki panin Zion Khopi Kamanglen na chilai ngai ding COVID-19 daw na frontline worker te na sep panti in la pa toy dan siamin thuzaw the zak tu in pangken thubel chian dol le thudik na the na ding in Ministry of Health and Family Welfare website apan la zil in la COVID-19
the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le ma ban lamet na to han thon zo in heinat na ve khale quarantine om khate min hi na ven min te pholak ding a hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India to Phatna lai ngai ta Rayburn PYF khoer te ki panahi All India Radio Imphal jing chan Thuthak Lakkhawm Simna le Ngaihkhiakna te pan la tuan leng kilom tak tak na hontel khom te ngai na inai ding mo tuin ni tak lam dag li le minisom li gin to ki tani ni hona gai ta mun chi a paite program ngai teng teng hom nom le mang pha